Awemngana kunjani? Hey, yebhuti. Hey. Uyabona kanjani ukuthi ngingavuma ngentombatana? Mina ke uthini ebhuti? Iyavuma. Kanti bosami sinajisi bayicela kanjena lento. Oh, uyabona imnanjana. ngijulile. Imnanjana njani enjoyeka. Yewena, awubuke phela. Shana mina ngabrown. Uthenge phela. Ngiyombolela ethi ngikhukhuta sekhaya nami. Wona, baba ngigcoke nasi iskipa semntwana kethu ona wani womnyaka. Awubuke nje. Ucabange. Yewena. Siyabangena namuhla. Awasibangena. Kumnandi Manje singangena ngako ngoba bangene kulaba bantu abaseninyama. Angiconsist sitawungena emlonyeni. Emlonyeni. Yo, sitawungena emlonyeni. Sitawunela thina singako. Ha, kutawafika khona iplan. Nangabe kunjani singena ngalo part 2. Ha? Yo, singena. Dulile phela. Dulile part 2. But ucabange. Yewena, yana ngavuma kwentombatana. Hayi phela namusa kusobe sabo songathi engathi nje sikhokho hawu. Sona khokho ihlazo yakho phela. Kwacala nempilo omncane sikhiyasa sidududu la. Hayi, Ngicela uyahamba becaba kakhulu lambele enyawo pastel atsufuna kugila amathakala. uyakhumbula maka ufuna ukushaya. Akugijimisa lilondolo ngazi athi ufuna ukumbingetela konene. Akakubingetela njalo elondweni. Nemanga. Hawu. Kucala indlakeni elicanza bethana ekuseni ujagela kuvula alfasteli. Wathi kuphela ukukhompleni wathi ngulubi ihisho lidzaka nje. Wathi ophethe ukukhuluma ngazuthi umdlane vemakhaya. Man, emngana siketinga leyo. Namhlanje Siyabangena available. lalela phela siba ngani mina nawe sibobhuti. Hawu, sesibobhuti futhi. But ke chana sitawubangena njani? Sitabangena njalo. Yeah, asam. Lokufuna thina 20 watincindi one time. One time. Watincindi 10 watimphama sithi ngena ngelibhutsa kanjani. Ngelisafety futhi. Ekhathi, shise. Asiluwashi. Asisabe muntu futhi emvakalo. Samuntu. Na ufuna thini into asithole? Nje Boko Haram ikhona ifikile Swatini.